hari diri twari turi none ijana gute Mwe bagabo tuni mwidiri mugabo twatugurisha mpangurisha aha ni mwisoko iwanje namwe murasarisha kweli turi mwidiri ngo kindagurisha amotera usubiri uvuye n'abagenda maza mudusubize ifaranga nacha bifate no telefone yiwe basigara sira amafaranga ya oya ntigikunda ntabwo muri twari turi mwidiri ibi ntibikunda turi mwidiri ni mudusubize ifaranga madame ndabijana mu manza baracora madame je mvise ko sanone maza wumvirije madame rero nakubwiye ngo zimwe mirongo ine vy'iwacu nayo muhaye mu mama maza wumvirije shira hano nta kintu nakimwe yewe subize ifaranga ngende subize ifaranga siwe ariko ibintu mwebwe nabo barengo mugende kare muranyihota nta faranga ndabaha subize ifaranga cy'ingo nta faranga ndabaha afaranga ndabaha abo kandi nigani ko kameze sawa ako urampanga uyu tukagikura ego giruko cange ukagiruko akaguze gutikana ko akani karana naho nakoroye igihe nabiguraga hano hari ijana hani ijana n'itanu hano amajana abiri mugabo nakoroye ibeye kubera nkeneye ifaranga usaba sabuna kwireke je umuntu w'umukiriya nyine shaka kugura ariko ndabizi amafaranga 500 ngaya oya bitanu ntigikunda basi amafaranga. Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Natwe turaho tumeze neza, turashima Imana ikomeje kuturinda no kutugirira neza. Abakunzi ba Empower mwe mumeze mute? Hanyuma abari mwaramutse, abari mwiriwe. Dukomeje gushimira abantu bakomeje kudukorera subscribe, comment. Hanyuma uyu munsi ifite gutera mama Erika Danka hagati aho nsubiye inyuma mu nihanganire mfite ijwi rimeze nabi cyane so kumpora mvuga amagripe ni menshi ariko kandi ugihanganire kuko rimeze kose. Hanyuma uyu munsi ngiye gutera mama Erika Danka mubwire kuko imitako yiwe yo munzu ayikunda kubi arayikunda ngiye kumubwira kuko ngiye kuyigurisha nimara ndebe ukuntu abyitwaramo ndebe kuko yo abyihanganira ko nabanagurishije imitako asari nimba nkubita nimba ntuka nimba ngira gute basi kene ndebe urukundo akunda imitako yiwe yo munzu kandi ko murabona kuko ari ibipenderesho byiza zo munzu ariko ngiye kureba urukundo akunda ino mitako yo munzu ndebe uburyo ayikunda ndebe ngiye kumubwira kuko nayigurishije kubera kuko ntawe uhari yagiye gutembera yagiye ku ishuri ry'abana munyihangane nagwaye gripe sana yagiye ku ishuri ry'abana niho uyu munsi yiriwe agira umunsi wo kuja kureba abana uko ameze ku ishuri. Uyu munsi nabonye yagiye kuja ku ishuri mbona yatize ndabatereka mukore plank mubwire kuko imitako yiwe mu nzu nigurisha ariko singiye kuyigurisha ngiye kumubesha gusa ndebe uburyo abyitwaramo n'indangiza mubane naje turebe ukuntu urukundo akunda imitako yo munsi burya kubera kuko yabitangiye amahera bigura kubera kuko yari abikunze hasigaye naje reka mubeshe kuko ngiye kuyigurisha ndebe uburyo arakara icyo nzico bimworohera kwere ku mitako yiwe yaguze kandi ni myiza ni myinshi ariko namavuga ati reka ndebe uko rero ino planga eme bakunzi ba Empower singiye kuyigurisha ifaranga ndinazi singiye kuyigurisha gusa ngiye kureba ku uburyo abyakira reka ndebe ko nyobona abakiriya
reka ndebe ko nyobona abakiriya baba bagenda bawushuka babwire ngo baze kungurira imitako yo mu nzu nimara ndebe uburyo agira kubera kuko ndabona abantu benshi baba bawushuka ko baraguma bakambaza kandi ndayigira becini ndebe kuko bayingurira hanyuma reka ndebe ko ngwino tuvugane n'ibere rikeya cyane reka ndebe bano bantu bose baba bagenda bawushuka ndebe kuko hari abongurira ndatibura iryo beyi ndatibura ibeyi mbabwire iki ngiki kigura 100 ariko ndabagira ngo numpeza 20 ndayatora ndebe uburyo akunda imitako yiwe yo mu nzu hewe ngo ngaha hewe bite Namahoro. meze neza Ndashima. Ese uri kugurisha gute? ndagurisha Yego. imitako yo mu nzu Nangaha ni gute? ahangaha se nkante yonyine Senganti. Yewe. 15 nawe ujya. oya Nawe uri kurazimba ubu nangaha hose. aha ni senkanti n'aha ni senkanti n'ahajya ni senkanti aha 35 Yewe nawe uri kurazimba kweli. oya Ari 30. Nangahe be. aho ni 35 mugabo kubera nungurira byinshi ukangurira byinshi ndagukuriraho ibyo 5 ariko ugura kimwe nugura kino ndagukurira ko 5 gusa ukangurira kino ndagukurira 1000 cyonyine aho 7,000 ntuma mukiriya ni uri kurazimba kweli. uyu mukiriya ni yataye kindagurisha imitako yo mu nzu mama Yerika sange nagurishije ifaranga nashize ku mufuko 7,000 yo kurumva banyicira 7,000 bofuma banyicira 50,000 abe nubwo bakwera nkorora nanje ndaba ko notwara oya 7,000 yego nuko yes aya 7,000 ntigikunda nimba ukeneye kungurira 40,000 tora 40 tora 40,000 aho ari tubiri cyangwa hangara aya hamwe naka yego akangaka nabwiye ni 35 sinkura ko n'igiceri twavuganye yuko nta kintu nkorora hano nagukorera gasinkorora kuri 2 ntibikunda uraraba ukuntu nkorora nyine nakoroye mugabo sinkorora kuri 2 nakorora kuri kimwe ujya nabarundi ujya murago indi venu ikureko ahangaho ku mitako y'abade mpangurisha ntigikunda nimba wemeye nakuyeho 1,000 nimba ungurira utunyicira ibeye kabisa erega bino bintu birazimvye menye kuko ni ibintu bizinze kurumva kandi mu nzu hamera neza urataka mu nzu hakamera neza wowe nimba ubikeneye kuragurisha araba umengene basi fata kino kuri 50 oya nkorora iba hewe nagukoreye rega hewe oya nukuri raba unkorore erega nagukoroye raba unkorore 5 erega ni 5 ni vyinshi nakuyego kandi nyarutsa kubera kuko ibi bintu kindabigurisha mwene nyiravyo sihari abanyene raba umengene nyine naguhaye kwibeye igisa urabona kuko mpangurisha ibintu by'abandi nyirayo sihari mugabo nshaka asange natekeye ifaranga niyo atangira gutomboka muhezi faranga mubwire ati hanganega ubukene bwari bwasaze yaki Mikie washinye Ikingiki shirano ndebe oya kora gifata nabi giruko ibicapa barabishinga uko nuja no kumanika mu nzu mu wawe uzogira uko ukagira uko uzogira uko kandi nyarutse wamugenda yirukanka n'ingoga nyiravyo ntasange
banzana amahera kwanza turabe baharura turabe ese kuri bazifata umenga saje oya harabura ko igihumbi ganda weneze yewe nangafi harabura ko igihumbi kirondera igihumbi n'ikoga kandi unyarukirize vuba kubera kuko mama Erika tasanga ibintu kibifise mu maboko fatanye kugishaka niwaronka igihumbi ugaruke mugabo sinshobora sawa ndagaruka rondera ico gihumbi uza ngo uheze kwibeye irikereke hewe karibu ni sawa karibu na mahera make gusa hewe na mahera make kabisa karibu akoko muguza gute mama akangaka ni 35 Notetse na bitanu akani yo 500 yo umusore aka kantu n'ukuntu kabera mu nzu ubona wewe yo ibihumbi bingahe oya icatanu oya ntigikunda kabisa ntigikunda basave nongere ko basingira ibihumbi 2 oya nshorera kino muga abo kandi mega ntikuriho kameze sawa ako urampanga uyu tukagikura ego ugiruko cange ukagiruko aka ni karani aho nakoroye igihe nabiguraga hano hari ijana hano 105 hano 200 mugabo nakoroye ibeye kubera nkeneye ifaranga usaba sabuna kwireke je umuntu w'umukiriya nyine shaka kugura ariko ndabizi amafaranga 500 ngaya oya 5 ntigikunda basi amafaranga hanyuma basishaka nangaye ngije kuri kano kubera kano sino gasike kano madame wanje we ni akabona yazana kwishima abana bo bazabarana karaba ku ruhome yego aho kubera madame wanje akabonye abana kazabaraka urabona kano kantu kuntu kapendeshe kandi kano kantashe urondera ifaranga ukwiza umubare akanaka kabasa ako ngako ni 50 hatava ko ni kingoro 50 kweri hatava ni kingoro basi nakuntu basi mara kwa 200 yani hazi yazana umugore amaze kugashima amaze kugashima oya basa urumva bino bintu mva ndagutera inkuru umuhungu usora bino bintu ni imitako yarire mu nzi wacu umugabo nyiravyo mama Erika nyirinzu yagiye ku ishuri bitamo kubigurisha ubwo rero kindagira kwibeye irike asange nabigurishije kandi uzana ifaranga buke wamunyomboka wamucangaha kuko wocangaha haruguru mwohura kandi yo bimenya yasi jamwivye oya sinavyivye kwe nabimanuye mu niho nano bigura asanga turahuye agacamfata oya ntagufata kweri ndakwereka huce sayibenye karifite bana kweri ibintu simvye kandi nabimanuye mu nzi wacu nina kunosema nkamagara madame waje nkumva ko yonshimye nta nakimwe bimaze ndamuhamagara madame numve kashimye yego ni wabishima ucugaruka yego hamagara madame wanje mugabo unyaruke kubera kuko mugabo unyaruke wakwije urakoze kumbe cyari urakoze mugabo wihute kugira ngo udahura n'ujya mu mabuja akanyice oya nahimanuye mu nzi wacu niduhura naho ndagira gute ndakwereka huce ndangiraho nyonyomba ngaha ukikame kuri iyi nzu kuko inzi kuko aturuka ino ruguru arengerutse graba kakane kwenzene sana niki cabaye oya ntana kimwe ibi bintu zajana gute yewe turiko turangura kumunagura cyangwa muranitse byume oya ko ahubwo muraba oya banzurindire yego rindi kanje nagashimye banzurindire banzurekere mu nyumba yo burya ndafasha murasara mahera kureje burya ndafasha iyi ni imitako yo munsi wanje imitako yo munsi wawe gute ntabwo
oya ari byo kwari ko twivugana simpangurisha namba wanitse wayimeshe ariko namba karagurisha Mabotse yambwiye yuko ashaka arabidandaza ibintu umwana we yagiye ku ishuri ashaka muri hireme nerupfane barabasatse oya cyana mayira yawe payo bankubwire banzurindere nkubwire nimudusubitse nyabo tubasubize ibiki mudusubitse ifaranga twari nanji begi we ntanda muri begi yo mudusubitse ifaranga madame amufatire ngaho mbiriza mwitonda tuvugane mwitonda wewe tonda tuvugane buke je ni amaha amafaranga ako gato mwitonda wamuhaye mayira ngahe namuhaye senkana wewe wamuhaye 1040 wayamuhaye arayafise yego tanga mayira y'abandi oya tanga mayira y'abandi reka simpambigurisha tanga mayira y'abandi ko turumvikana gusa twatubigurisha ne maboje ibintu hari idiri twari turimo hari idiri twari turimo none ijana gute mwe bagabo tuni mwidiri mugabo twatugurisha impangurisha aha ni mu isoko iwanje ne maboje namwe murasarisha kweli turi mwidiri ngo kindagurisha amutera usubire iyo uvuye n'abagenda maza mudusubize ifaranga twari nacha bifate no telefone yiwe basigaye sira amafaranga yawe oya ntigikundi ntabwo muri twari turi mwidiri ibintu bikunda twari turi mwidiri nimudusubize ifaranga nimudusubize ifaranga madame ndabijana mu manza baraco ne madame je mva bisigo sanone maza umvirije madame rero nakubwiye ngo Jimwe 40 vyiwanje nayo muhaye umumama maza umvirije shira hano nta kintu nakimwe yewe nsubize ifaranga ngende nsubize ifaranga ifaranga siwe ariko ibintu mwebwe nabo bariye ngo mugende kare muranyihota nta faranga ndabaha nsubize ifaranga cy'ingurube nta faranga ndabaha afaranga ndabaha nababwiye ngo ibi bintu nidiri munyonyombe mwihute muranga nsubize ifaranga Jera mayo 40 ndabaha ndikana rero amafaranga yiwanje inka kama twari kwavuga mbere je basi ntacyo basi je basi ya Benjamin amahera yawe yari planka nari nkeneye kugutera nta mitako mpangurisha nta mutako mpangurisha yari planka naguteye nari nkeneye ngo ndebe uburyo nari nkeneye ngo ndebe urukundo akunda imitako yiwe sanze akunda imitako yiwe cyane hanyuma yego yari planka sinogurisha ibisharizo byo mu nzu rero bayaguhaye bikorera ivyo bintu murakoze banyakuba ndababaye yari planka